Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Presiden ke UDP Mairang Zone A, uba H Lambok Nongrang, uloong baka seng UDP kamdan jik artatin, bahakani ke election jong usnam araja apulai, kamtam nadi kasi jantia, kan sar naphang, namar kipajba jong jela kila angnun, banyuano, yung Chief Minister nagi parado parasnam, hadin baka jela, kala syai alam, hagi jai benriu garu, hagi babuan teli kita, namar ke jingya teli jongki. Uba lambok ulah kerennya gani, haka jingalang penskam ya kinong ketkam ke UDP Youth Wing Mairang Circle, haka khalai tarik kula lingkot arja apulai. Susu uloong, kala day kapur bekum kisamla, kihaban perkhat baga jai benriu jongi, kadan kamban seyi kinong yalam hakini kisngi pemerintah, bat ngidonnya ke jingkerman, pemerintah ke kenti, nginyo adu Chief Minister kasi, kumba lapan pau di babun, bat utau day uba medba lingdo UMLE pemerintah jong ke Mairang Constituency. Organize yaga youth ning bagi nonyalam baga sarkil barok away banyu I baga don ge jing shirham nagalang jogi samla ge jongi hagaban penkhlain yaga party UDP haga constituency barok away bat ki samla berobor ge jong ge long kalaway kamenta bat kalaway jong ge jingkermen na ka benta ka dong ge thain kari baga jai benriu barok away sisien bagi samla ki khi ngi baga don katakan lawai ke penai ya gari baga jai penriu ke jongi satang kendiat ki benai yang si kendu ke election sai sin pat banjit ban pentemai ke nong nikmat ke ban salik ban nikmat syaga ying do ba thawan joga Meghalaya Legislative Assembly bat nagalang juga Mairang constituency ke jongi barok kawe yisngu kemen bangidon ya UMLE jongi ke lightly ke term hadu ke term ke pemerintah badeng medba lingdo Ubalong way ni kinong yalam, iba pau ba habok state ke jongi, haba ula sim ni kakam, kumunong yalam haga party UDP, haga state haga jela barok away. Banyu iya ke jingnang kiu, ya ke jingnang klain, jong ke party UDP, haga leadership ke jongu. Bat ke party UDP, mentah ke di election ke mentah, kan set up iki candidate, haga babon ki constituency, bat om dunai ke sanpau dunal ni tam manumala, kibani pun naga party UDP. Bangidon ke jingkermen, bahadian juga di election juga di senam arpulai. Hagabai badeng metba in salong way nagin nong yalam hapo ke state ke jongi kumbalap milenti di babun. Hagabai nong keren di banakmat kila depan keren ya kata. Bangimdon ke jing artatin baga party UDP ke di election ke pemerintah hamtam nak kasih bat jaintia ke jongi kansar napang namar bagi paitba jongga state ke jongi ki angnut bakin yo ay nong yalam lani utaw Chief Minister na lagi jongi pardo ki parasnam ka jela ke jongi kala syayalam hagi jat benriu garu hagi pun teli gitem namar bagi don ke jingi teli ban ke jingalong kawe balai ngi mla ban sei lagi jongi nong yalam abing don hadu lai benriu ngut ki MLE bat ki garu ki don tangar busawut isya yalam hagi ar busawut hagi ni babun teli kisnam bagala dei kapur bangi kong kisamla yen haban perkhat baga jai benriu ga jongi ga don kamban sei yakin nong yalam hagi ni kiski bagi por ki jongi ki babenta bangi don ni ga jingkermen kumbal ye thu de ki babun habngi kendu aslong bagi babun ki benta yong bamenta ga kenti ngila kuwa sisya ngila angnut yong nong yalam na ga jai benriu kasi ga jongi Patkin mau bau tahun day naga constituency Mairang kajongi. Kanung isngo sarong abang yo snow ya ke bakum kini kikentin ya ke jing pensawa nagi babun wat kamtam nang tede po shlong kabalong ka jabing lenu budlum joga jak nriu kajongi. Pat namar kata nginamar tatien gum ki samla kajongi bagi haban tresitom ban penurlong ya ke di kapenta.
bala da unong yalam jongi wo e kaban sim ya ka syuki ka ba khle du jo ka state ke jongi apo ka sarkar ka ba thmai ka lo ka jing so sorong na ka banta jongi ka pai ba long song slong ba kham tam igi kum di samla jo ka marang constituency ka jongi baro ka wei ye lo yu ki kam de ba kraw ki ba wa mele jongi wa le ha ka constituency ka jongi apo don ka sarkar ha ka ni ka santli ki snam de ki spa crore ka development lo warna haga di gedong baka thain ga jongi haga constituency baro koi lada khenni ki surok hagi snong di thag bo per de ki spa crore lada bi khen haga bi de ko umbam ko umdi de ki spa crore balada bi khen ya ga development haga bi de baka tourism ki kam jro kai par thai lada phile ki time bot tirot bi i ga jingkala lada phile ang the pop nong klaw kran tirot bi i ga jingkala lada phile ya pok khudoi hang ta halai dom pio i ga jingkala balada phile hang the wa kriru pio i ga jingkala bakani ga jingkala ga bangyo i lingba unong yalam jongi balada hipek lingba ga water resources haga ban tiu ki kamrap i ga jingkala haga babun ki benta balada hipek ga lang juga veterinary haga bidai bat kini ki kali ka tanat traikam haga bidai bikimrat kimreng ngiyui bala kaliang jong ameli lola panora ka training center hangte po manai lola panora ka ya ka veterinary farm hangte po mausuwa mau maram batru ya ka art and culture building hangte po nong klau ki babun ki lat penroy ya ka bong nyalam jongi ula persyang ki bhatam na ka pada constituency ka jongi barakawai bat ka wei ka bengi angdu te ba ka bengi jekan kalong bala kentiu kerdan ni Kemarang Civil Subdivision ke jongi saya kerdan jongga district badminta latit ya ka ke Eastern West Khasi Hills district bad kani ke district ka batmai to tip ba ke sarkar ka ban sanction de ki spakulur na ka ta penbiang mat pendon kam penbet penbiang ki jingdon kam hagi department ki ba pher ba tham ba ka bi dei ba ka yo kam ka yo jam ka jongi kum ki samla kamau kurwat adin ba ka yo ka Southwest Khasi Hills district Dagi hajar ki samla yo kam yo jam nala ka jong ke district la jong ban ni next kam ba ka district ka jong ni hadin juga election hadin belada ban penbiang lut ya ki jingdon kam baro ki ba pura na ka district ka jong ni dagi hajar ki samla ki jong ni kin sarung ki kam sarkar ki ba pher ba ki samla ki ba tresitom kin yo bandrung ki kam ki ba pher ba kata ka ki jing tresitom ka jong pi kalat dat pli na ka pata jong pi ki samla kasong sapi ki samla ban presitom kampam gitu ki samla ki balanang ki balasta kumnu be yo bandrung agi kam ki jam ki ba pher abi ngala yo la ka jong ka district first preference ka dei ya ki try na ka district la jong ki samla na ka district la jong ban thung jam namanya sadon ya kita ka district selection committee ka ban sa thung thamai ag bo MLA sa thung ki members ang tu bakin long ki nong yarap na ka bata ki kam thung jam bakani ka dei ka jingker khu ka makraw na ka banta ka dong ka than ka jongi bat ka constituency parokoi bangangi skam ba ki samla pinamartatin hagani election ka banta ya ko kya ban presitom kumboong no just ka tri jo ka circle bangim dei bantam tang khandiat handring dei bantam bun hagani election ka banta hagi election ke belalek do kan mau aga por ba deng bat ba ram jok aga snap arhajar khatlai bat hadu arja khatra ki babun jong badeng mat ba umler badeng mat ba ubi kimi gijing keno propaganda ke ba pher hagi platform election Henry kini baro kilaja bat kila du kila damno bat kila yapno phimla su yak ban penbi kini ke isu lalu dai bo bi kumno la ban yalam ya ki san khudai ngot kiameli kumu speaker hapo king darwa thawan jong ke jala ke jongi dei brio basat sansnam menta yu ke jing yak bet ke jing renti jong ke darwa thawan hapo jong ke jala ke jongi hapo ke jing penya ke jong u kumu speaker Perosan khudai ngot kiameli adu chief minister aswa bikin yang ban keren ne kadu motion ke jongki hapo ke yang darwa thawan ki haban ong yu usar kata kadai kabagi haban respect na baga protokol di kalong bau speaker uhe bau kham khrau ka kerdan wat chief minister bat ki minister baro tingi su sorong bapo ke jingalam ke jong u hadu ka bakut jong ke dikatem ka bamenta ngiyo i bana kaliang jong ke yim dorba thawan ke jong i kalong ka bayak dek e bayak renti balala ru bantei ya ke yim dorba thawan ke bathamai hapo ke jingalam ke jong u
ya babun ki kam ya bakrau naglang no nyalam jongi lo persyang ya ba bahatam bat kini borok ki isu propaganda kim don dorsu mensua ki ong development rung MJOE andai mentari ki spa kror iyo iya ke development yang geroi kapar bat kini ru kinamla syu ban penmi yang isu di platform election sagai ipat ke bangi ngidang don bangin persya atau ngi persya yu hutang namar bagi don ya kata ke jing snow apo jongi bangimla bani trilang ni i persya halo joga do genong rim namar kata ngkhot ipi ke samla balong berubor ki samla ke besar kumbalong belong gini genong yalam ki ba khmat jongi bangi don kam yaga seniority haga leadership banyo ikinong yalam ibalalong senior nang bagi weiru ken burom yaga daga seniority ga jongki haga politics la dagi jiet iki junior ken mau bangin employ shalu bangi i bagi wei ke parti ke kun persya haga di election ke pementa kim daisu ke parti ke baklain yalanang hiar arsut haga di India barakowei barang di state ke jongi Barokowei, bagi parti UDP kalanang kekli, bakalanang kiu syafrang, bagi don kap nomor kata banjir, ban penjob, ban tresitom, abang ini nak kena parti meeting ke jongi ke pemerintah, pada abang ini tresitom ke kisamla, yenum don kenu kecing artatin, bagi lapan warna ke jingjok, ke don burong tam, hakan election ke pemerintah. Lek segi kisam ke jongpi, ke kisamla, ya weri ki para samla ke jongpi, nagi snong nagi tha ke per. Pensyai pun snoto yaki bahkan ni ketika lat ke kabu naga bentau dengan warak ya ke jingkala sesian pat apa ke konstituensi ke jongi bagi ngexcam balada hagani election kaban kabamenta lalu badeng undang job hagi sansdam di banwan undang lak bantrai sipun di kam naga benta ban warak ke jingkala apa ke konstituensi ke jongi Barokowei ni hang ni po marang propar isu kemen ba yelek mai ko nado ki senam je bela lek do ladon ke bela temtin bagum ta terter naman gitu na pedai joge jingker du ako baka ru kami ot event number kumbalong hakatu ko por lockdown ni sisni do sisni bagum ta terter ande ni semua kuman namar ke jing tresitom ke jong i lala ban bu manong rem ya ka greater marang water supply scheme kabag ke jinglut apo ni ka marang taun ka long adu sispa khatra kulur bat ya kani la target bagi ban pendap apo jong du bulan Desember apo jong gani kasam tingi kerman bakani kan wing ya ke jing jong ki pat ba long song song jong gani ka marang taun ka jongi bat menta ki pat ba ke babun ya song shit ya rung saka parti UDP hang di po marang proper ke jongi bang kerman bagi jaka nong kendong ki jongi baro yanai ke jing kersan ke barat ba ya wameli jongi badeng bat ba ban penjob dan burom ngindon bek tang ka thong bagata ka thong ke jongi bangi ngin tresitom malagasngi ban kringi ke babun ban warna saisin pat ya ke jingjok ke badan buram hagani election ke pemerintah kublai sibun hagabom kublai sibun